Lavhelesani, thetshelesani, ni tshile. Bugu ya vhuṱanu na vhuvhili. Yeso murena. Tswikiso. Dzikhonani, na uyu ano vhidzwa upfi Yeso, ngoho ndi murwa wa Mudzimu na nahone anga kona u ri fha vhutshilo vhu sa fheliho na. U begwa ha Yeso ndi vhuṱolo he a ita. U vuwa hawe vhafuni na maipfi awe a sumbedza uri ndi murwa wa Mudzimu. Musi vha tshi khou thetshelesa khasete iyi, kha vha lavhelese kha tshifanyiso tsha bugu ya pinki. Musi vha tshi pfa hetshi tshiga, kha vha vule tshifanyiso tshi tevhelaho. Tshifanyiso tsha u thoma. Mabebo a Yeso. Yohane 1 from verse 1 to 14. Luka 2 from verse 1 to 11. Lavhelesani kha tshifanyiso. Tshi sumbedza tshitale kana danga. Hafho ndi fhethu hune vhathu vha valela zwifuwo zwavho. Nahone tshi sumbedza hafhu kwana kuswa ko begwaho na mufumakadzi, mme a ṅwana, munna wawe na vhaṅwe vhanna vhararu, vha re vhalisa. Vhoṱhe vha khou vhona ṅwana. Dzina ḽawe ndi Yeso. Munna muthihi o gwadama na ṅwana Yeso. Na ndi ngani a tshi itwa izwo? Tshipikwa ndi tsha uri Yeso ndi ṅwana wa mutukana a re muḓivhalea muhulu we a vhuya a bebwa. Musi Yeso a sathu bebwa shangoni heḽi, o vha o no ḓivha ha Mudzimu, nahone zwithu zwoṱhe zwo sikwa nga Yeso. Mudzimu ndi muya, hone o ḓisumbedza ene muṋe e kha tshivhumbeo tsha Yesu Kristo, we a bebwa musi mme wawe a kha ḓivha musidzana, a sa ḓivhiho munna. Hezwo zwo itwa uri zwi konadzee nga muya mukhethwa wa Mudzimu. Muya wonoyo u tshila kha Yesu Kristo. Zwoṱhe hezwi zwi amba uri Yesu ndi Mudzimu. Yesu o ḓela u ri vhofholola kha zwivhi na u ri sumbedza uri ri nga vha hani vhana vha Mudzimu. Tshifanyiso tsha vhuvhili. Yesu u shandukisa maḓi a vhaveini. Yohane 2 from verse 1 to 11. Musi Yesu o no aluwa, nga ḽiṅwe ḓuvha o vha e vhuṱamboni ha mbingano. Vhafunziwa vhawe na mme awe Maria vho vha vho ṱuwa naye. Maria o vha a tshi ḓivha uri hoyu ndi murwa wa Mudzimu. Huno musi veni yo fhela, a vhudza Yesu uri veni yo fhela. Ndi hone Maria a tshi vhudza vhalanda ari, na zwine a ni vhudza, ni ite zwenezwo. Ho vha hu na nkho 51 nga henefho tsini. Yesu a ri kha vhalanda, ḓadzani idzi nkho nga maḓi. Vhone vha ita zwenezwo. Ndi hone a tshi ri, zwino ikani ni ise ha nṋe nḓila. Maḓi o vha o shanduka a vha veni ya vhuḓisa. Vhafunziwa vha Yesu vha thoma u zwi vhona zwa uri Yesu u na maanḓa mahulu a bvaho ha Mudzimu, nahone vha mutenda. Tshifanyiso tsha vhuraru. Munna a lwalaho ishani. Yohane 3 from verse 1 to 36. Nikodimo o vha e munna muvhusi muḓivhalea na mudededzi kha ḽa Israele. O vha o no zwi pfa zwa uri Yesu u a kona u shuma vhuṱolo. O zwi ḓivha zwa uri Yesu u fanela u vha a tshi bva ha Mudzimu.
Nga vhuṅwe vhusiku aya ha Yeso a amba naye nga ha mudzimu na nga ha vhuṱolo he Yeso a vha a tshi vhuita. Yeso a ri khae, ngoho ndi a u vhudza, a huna na muthihi ane a ḓo kona u vhona muso wa mudzimu nga nnḓani ha musi a tshi tou dovha a begwa hafhu. Nikodimo a vhudzisa a ri, na munna a nga kona hani u dovha a begwa hafhu mukalaha? Yeso a fhindula a ri, musi ṅwana a tshi bebwa nga mme awe, u na vhutshilo ha ṋama. Ngauralo, munna u fanela u begwa hafhu a tshi bva kha muya wa mudzimu uri a vhe na vhutshilo na muya. Hezwi zwi amba zwa uri muṅwe na muṅwe ane a tenda na u thetshelesa murena Yesu Kristo o bebwa hafhu. Havha vhatendi vha tshila u ya hoya ngauri muya wa mudzimu u tshila khavho. Hone muṅwe na muṅwe a sa tendiho kha Yesu u ḓo vha kule na mudzimu u ya hoya nahone a vha nga dzheni ṱaḓulu. Tshifanyiso tsha vhuṋa. Muvhusi u gwadama phanḓa ha Yesu. Yohane 4 from verse 46 to 54. Na vho vha tshi ḓo itani arali murwa wavho a tshi lwala nga maanḓa? Munna a re kha tshifanyiso hetshi o tshimbila lwendo lulapfu uri a wane Yesu. O vha e muvhusi muḓivhalea muhulu. Nahone a humbela Yesu a ri, muṋe wanga, kha vha ḓe, ṅwana wanga a sathu fa. Yesu a fhindula a ri, tshimbila zwau, murwa wau u ḓo tshila. Munna a tenda zwe Yesu a amba, a ya hayani. Musi a kha ḓi vha nḓilani, vhalanda vhawe vha ṱangana naye, vha mu vhudza uri murwa wawe u a tshila. Khotsi a zwi ṱalukanya uri ndi nga tshifhinga tshenetshiḽa musi Yesu a tshi ri murwa wau u ḓo tshila, dwadze ḽa ṱutshela ṅwana wawe. Ngauralo uyo munna na vhoṱhe vha muṱani wawe vha thoma u tenda Yesu Kristo. Tshifanyiso tsha vhuṱanu. Munna a lwalaho eishani. Yohane 5 from verse 1 to 47. Muḓini wa Yerusalema ho vha hu na isha. Vhathu vha lwalaho vho vha vho fhulufhela uri nga tshiṅwe tshifhinga arali vha tshi dzhena ishani musi maḓi ono rithwa, muthu wa u thoma u dzhena ishani u a fhodzwa. Muṅwe munna o vha a tshi lwala miṅwaha ya 35. Yesu a mu vhona e tsini ha isha a ri, na u a funa u fhola naa? Hone munna a fhindula a ri, a thina muthu a nthusaho uri ndi dzhene ishani musi maḓi ono rithwa. Ndi hone Yesu a tshi ri, takuwa, hwala vhulalo hau u tshimbile. Zwenezwo munna a mbo ḓi fhola. Vhaṅwe vhathu vha sinyuwa nga maanḓa ngauri Yesu o vha o fhodza munna uyo nga ḓuvha ḽa sipeshaḽa ḽine ḽa vha ḽa u awela, ḽine ḓuvha iḽo ḽa pfi Sabatha. Heḽi ndi ḓuvha ḽine Vhayuda vha awela kha mishumo yavho yoṱhe ya ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe uri vha luvhe mudzimu. Munna a ṱuwa a yo vhudza Vhayuda uri ndi Yesu we a mu fhodza, hone vho vha vha sa funi u tenda. Hoyo mushumo wa u fhodza wo sumbedza uri Yesu u na pfanelo na maanḓa a mudzimu a u fhodza nga ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe na nga ḓuvha ḽa Sabatha. Tshifanyiso tsha vhuṱanu na vhuthihi. Yesu u fusha vhathu vha fhiraho 5,000. Yohane chapter 6 from verse 1
to 15 and verse 25 to 28 and verse 35, Matthew 14 verse 19, Mariko 6 verse 41. Vhathu vhanzhi vho pfa uri Yesu u a kona u fhodza vhalwadze. Nga ḽiṅwe ḓuvha gogo ḽihulu ḽa mutevhela a tshi ya kule. Nga masiari ho no vha kale, Yesu a vhudzisa vhafunziwa vhawe a ri, naa ri nga renga ngafhi vhurotho ha uri avha vhathu vha ḽe? Muṅwe wa vhafunziwa a fhindula a ri, hafha hu na muṅwe mutukana a re na lofo 5 ṱhukhu dza vhurotho na khovhe 2. Ndi zwiṱuku kha vhathu vha ngafha. Yesu a ita uri vhathu vha dzule fhasi, a dzhia vhurotho na khovhe, a livhuwa Mudzimu, a kona u ṅwatekanya vhurotho na khovhe, a ita zwipiḓapiḓa, a ṋea zwipiḓapiḓa izwo vhathu, zwenezwo zwine vha zwi funa. Nga ḓuvha ḽi tevhelaho, gogo ḽa ḓi tevhela Yesu, ndi hone a tshi ri khavho, ndi a ni vhudza zwa ngoho, ni khou nṱoḓa hu si nga uri na vhona vhuṱolo, hone ndi nge na ḽa vhurotho na ḓadza zwithatha 5. A dovha a vha vhudza a ri, ni songo ṱoḓa zwiḽiwa zwi fhelaho, hone ṱoḓani zwiḽiwa zwi sa fheli, zwi dzulaho zwi hone u swika lini na lini, zwine Murwa Muthu a ḓo ni ṋea. Yesu o vha a tshi khou amba nga ha ene muṋe, a ri khotsi yawe vha a takala nga ha ene. Nga zwenezwo Yesu a ri, ndi nṋe vhuswa ha vhutshilo, ane a ḓa ha nṋe ha nga ḓo vhuya a pfa nḓala. Ni songo tshila nga mirero na dzithai dzine dza ri, vhathu ndi nanga dza kholomo vha kuṱana. Ni songo to pfa pfanelo ya uri na ndi, vhathu ndi nanga dza kholomo vha kuṱana. mona na musadzi wawe wa hayani, avhangalelani. mona na musadzi wawe a si wa mujumba, avhangalelani. mona na musadzi wawe wa vhukuma, avhangalelani. Ndikina kanje vadzula votokwakwana, varambana mavhariyatsva. ni songo pfa zwavho mutanda nga uwe, Ni songo pfa zwavho mutanda nga uwe, ri wane makwati a u vhasa hiya. Ni songo pfa zwavho mutanda nga uwe, ri wane makwati. Nichira vatakala nafunana vari nolisana. 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 Ndilufuno mbinganoni, Ndilufuno ningatanzana mameri, Ndilufuno ningatanziana nzikale, ningalelana mushiye, nawe vamufumakazi vangarema vunabashe, vangalisana sifu, ngamulelo wamufuni,
ndi lufuno ndi lufuno mbingano ndi lufuno 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 morena yesu ndi otatwa bafunziwa lufuno ndi lufuno obatanzwa milenje ndi lufuno ndi lufuno mbingano ndi lufuno ndi lufuno mbingano ndi lufuno obika msidzani wadadza mapango bazifunana bayazifunana banyakwita bandemedza makwati bayazifunana evamwekebala vodalanga jelasi abafuni bamwe bachifunana abafuni bamwe bachimamana abafuni bamwe bachikisana abafuni bamwe bachifunana vozibalanga mavivo vodalanga jelasi ndi lufuno. Chifanyiso cha utanu na vuvili. Yesu uchimbila kha madzi. Yohane 6 from verse 16 to 21. Mateo 14 from verse 22 to 32. Husikale Yesu ofusha vathu, ovapandela uri vatuwe. Yesu akono uya thavani nga ene muṋe uri arabele mudzimu. Vafunziwa vajena gungwani uri vawele dziva lihulu. Zwino ndi musi huna swiswi nahone huna ḓumbu lishavisaho ḽe ḽa bvelela dzivhani. Ndi hone Yesu a tshi ḓa khavho a tshi khou tshimbila kha maḓi. Vho vha vha tshi humbula uri Yesu ndi tshipuku nahone vha ofha. Yesu a ri khavho, ndi nṋe, ni songo ofha. A dzhena gungwani khavho nahone ḓumbu ḽa dzika. Dzikhonani, hezwi hafhu zwo sumbedza vhafunziwa na riṋe uri maanḓa a mudzimu o vha a tshi shuma nga Yesu. Chifanyiso cha vhuṱanu na vhuraru. Yesu u fhodza munna wa bofu. Yohane 9 1 to 41. Ho vhuya havha na muṅwe munna we a bebiwa e bofu. Vhafunziwa vha Yesu vho humbula uri o bebiwa e bofu nge ene muṋe kana vhabebi vhawe vha tshinya. Hone Yesu a vha vhudza ari hoyu munna o begwa a bofu uri vha kone u vhona mushumo wa mudzimu u tshi sumbedzwa vhutshiloni hawe. Yesu a pfela mare fhasi, a suka matope, a shata maṱoni a munna wa bofu. Ndi hone Yesu a tshi ri khae, tshimbila uyo ṱamba dzivhani ḽa Siloamu. Siloamu zwi amba uri murunwa. Munna a thetshelesa Yesu. O ṱuwa a yo ṱamba, a vhuya hayani a tshi vhona. Dzikhonani, vhunzhi hashu ri mabofu kha u ṱalukanya hashu dzinḓila dza mudzimu. Yesu o ri, nṋe ndi tshedza tsha shango, ane a ntevhela hanga tshimbili swiswini, u ḓo tshimbila tshedzani tsha vhutshilo. Chifanyiso cha vhuṱanu na vhuṋa. Yesu a tshi vhidza Lazaro vhafuni. Yohane 11 from verse 1 to 46. Munna a no pfi Lazaro o vha a tshi lwala. O vha e na khaladzi dzawe mbili, dzine dza pfi Maria na Marita. Havha vho rumela mulaedza kha Yesu wa uri, Murena, uḽa munna ane wa mufuna u a lwala. Musi Yesu a tshi pfa mulaedza, o ri, vhulwadze hovhu a si vhu isaho lufuni. Hai, ndi uri a ita uri mudzimu vha rendwe.
u itela uri mudzimu wa ṱaḓulu vha huliswe nga vhulwadze uhu. Yesu o vha a tshi funa Lazaro na dzikhaladzi dzawe mbili. Hone Yesu ho ngo ya khae nga u ṱavhanya. Nga murahu ha maḓuvha mararu, Yesu o ri kha vhafunziwa vhawe, Lazaro o fa, nahone zwi tshi itelwa vho inwi. Ndi a takala nge ndi si vhe hone, ngauri hu itela uri hu kone u vhonala vhuhulu ha mudzimu nga lufu lwawe. Musi Yesu a tshi swika, Lazaro o vha o no vha tshaloni maḓuvha 4. Dzikhaladzi dzawe vho sinyuwa, ngauri Yesu ha ngo ḓa uri a mu fhodze. Hone Yesu a ri, khaladzi yaṋu u ḓo vuwa vhafuni. O humbela vhathu uri vha vule tshalo. Ndi hone a tshi vhidzelela, Lazaro, bvela nnḓa, Lazaro, bvela nnḓa. A kha ḓivha o putelwa nga miṅwenda. Musi Yesu a saathu vusa Lazaro vhafuni, Yesu o ri kha Marita, ndi nṋe ndi vhusaho vhafu na u vha ṋea vhutshilo. Nnyi na nnyi a tendaho nṋe u ḓo tshila lini na lini, ha ngafi. Tshifanyiso tsha vhufumi. Yesu u fela kha thanda ya tshipambano. Yohane chapter 18 from verse 1 to chapter 19 verse 42. Yesu o vhonala nga vhuṱolo he a ita uri ndi murwa wa mudzimu. Hone vharangaphanḓa vha Vhayuda vho vha vhe na vivho, vho ṱoḓaho muvhulaha. Yesu o vhudza vhafunziwa vhawe uri u fanela u fa a tshi fela zwivhi zwa vhathu vhoṱhe. Heyo ndi yone nḓila i yoṱhe ine ngayo a kona u ḓisa uri vhanna na vhasadzi na vhana vha vhuyelele ha mudzimu hafhu. Yudasi, muṅwe wa vhafunziwa vha Yesu, o mu fheṱa kha Vhayuda a tshi itela u kona u wana maseṱha a 30 a dzisilivere. Vho ḓa vha fara Yesu. Petro na vhafunziwa vhawe vho shavha nga nyofho. Vharangaphanḓa vha Vhayuda vho vha tshi khou dzhia Yesu vha mu isa khothoni, hune o vha a sina tshe a sumbedza uri o khakha ngatsho kana o ita tshiṅwe tshithu tsho vhifhaho. Hone vho ḓi zhamba vha ri, muvhambe, muvhambe. Nga murahuni Yesu o ḓiswa phanḓa ha vhathu, na vhone vha zhamba vha ri, muṱuse, muṱuse, muvhambe. Ndi nga nḓila yeneyo ye vha vhulaha ngayo murwa wa mudzimu o lugaho. Na phondi mbili o fa nadzo, hone dzone dzo vha dzi tshi fela vhutshinyi hadzo. Hone Yesu o vha a songo tshinya tshithu, o fa sa tshiṱhavhelo tsha zwivhi zwa vhathu vhoṱhe, hu tshi katelwa zwivhi zwanga na zwavho. Yesu o vha tshone tshiṱhavhelo tshine mudzimu vha kona u tshi ṱanganedza kha zwivhi zwashu. Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuthihi. Maria na Yesu tshaloni. Yohane chapter 19 from verse 38 to chapter 20 verse 18. Muṅwe wa vhatevheli vha Yesu ano pfi Yosefa o humbela mutumbu wa Yesu, wa ṋekedzwa ene, nahone Yosefa a u ladza tshaloni tshiswa tshe tsha vha o tshi itela ene muṋe. Yosefa o kungulusela tombo ḽihulu muṋangoni wa tshalo. Nga ḓuvha ḽa vhuraru, Maria Magadalena a ya tshaloni. Mutumbu wo vha u si tsheo. Vharuṅwa vhavhili vho vha vho dzula he mutumbu wa Yesu wa vha u hone. Ndi hone Maria a tshi rembuluwa a vhona munna o ima henefho, hone a sa zwi ṱalukanye zwa uri ndi Yesu.
Yesu a vhudzisa Maria, "Musadzi, u lilela mini? Ndi nnyi ane wa khou mu ṱoḓa?" Maria o vha a tshi humbula uri ndi mulindi wa tsimu, nahone a mu vhudzisa ari, "Mutumbu wa Yesu u ngafhi?" Ndi hone Yesu a tshi ri khae, "Maria." Ndi hone a tshi zwi ṱalukanya uri ndi Yesu. O vha a tshi tshila. Yesu a ri khae, "Tshimbila uyo vhudza vharathu vhanga zwa uri ndi khou humela ha khotsi anga na khotsi aну, ha mudzimu wanga na mudzimu wanu." Vharathu vhanga Yesu o vha a tshi amba vhafunziwa vhawe. Tshalo a tshi ngo kona u fara murahu wa mudzimu a tshilaho. Tshifanyiso tsha 12. Yesu u bvelela kha vhafunziwa vhawe. Yohane chapter 21 from verse 1 to 19. Musi Yesu a sathu humela ṱaḓulu, o shuma vhuṅwe vhuṱolo hafhu. Maṅwe madekwana vhaṅwe vha vhafunziwa vhawe vho ya u rea khovhe, hone vha si fashe tshithu. Musi ḽi tshi tsha, munna a bvelela khunzikhunzini ya dzivha, a vha vhudza uri vha pose mambule avho kha thungo ya tshauḽa tsha gungwa, u itela uri vha kone u fasha khovhe. Vho tenda vha fasha khovhe nnzhi. Ndi hone vhafunziwa vha tshi kona u zwi ṱalukanya zwa uri munna we a amba navho o vha a Yesu. Vho ḓisa khovhe dzoṱhe nnḓa. Henefho Yesu o vha o no vha lugisela zwiṅwe zwiḽiwa. Musi vho no ḽa, a amba navho. Vhukati havho ho vha hu na Petro. Petro o vha o no gidima a shavha kale, na vhaṅwe vhafunziwa musi Yesu o farwa. Ene nga murahu o landula Yesu. Yesu a ri kha Petro, "Ntevhele." O vhudza Petro uri a funze vhathu vha mudzimu na uri a vha vhavalele. Dzikhonani, mudzimu vha funa vhathu vhoṱhe vha tshi pfa nga ha Yesu na nga ha vhuṱolo hawe, u itela uri vha kone u tenda Yesu ndi murwa wa mudzimu. Mutevheleni ni wane vhutshilo vhu sa fheliho. Bugu ya 52. Yesu mutshidzi muphulusi. Tswikiso. Dzikhonani, Yesu ndi muphulusi muhulu. U a ri tshidza kha zwivhi na vhuvhi hashu. U ri tshidzela vhutshilo vhu sa fheli. Thetshelesani zwinzhi nga ha pfunzo ya Yesu, nahone ni lavhelese kha tshifanyiso tshi tevhelaho musi ni tshi pfa mubvumo uyu. Tshifanyiso tsha 13. Yesu u funza vhafunziwa vhawe vhavhili vhatevheli. Luka chapter 24 from verse 13 to 35. Vhayuda vhanzhi vho fhulufhela uri Yesu u ḓo vha tshidza kha vhavhusi vha vhavengaho vha Vharoma. Hone a si zwone zwi itisa uri Yesu a ḓe fhano shangoni. Ngauralo, nga murahu ni Vhayuda vho humbela vhavhusi vha Vharoma uri vha vhulahe Yesu. Vhavhusi vho vhulaha Yesu nga u tou muvhamba kha thanda ya tshipambano, a fela hone. Nga ḽiṅwe ḓuvha musi Yesu o no fa, nahone o no vuwa vhafuni, vhafunziwa vhawe vhavhili vha tshi khou tshimbila vha tshi khou ya hayani havho. Zwenezwo Yesu ene muṋe a bvelela khavho. Vho vha vha tshi humbula uri ndi mutsinda, ngauralo vha mu anetshela zwe zwa itea nga ha lufu lwa Yesu. Ndi hone Yesu a tshi vha funza zwe mushe na vhoṱhe vhaprofita vha amba zwo ṅwalwaho maṅwaloni miṅwahani ya kale
kale vhaporofita vho ri Yesu u ḓo tambula na u fa. Vho dovha vho vha ri u ḓo vuwa vhafuni uri a dzule thungo ya tshanḓa tsha u ḽa tsha khotsi yawe, hune a ḓo vhusa muvhusoni wa mudzimu lini na lini. Madekwana eneo Yesu o dzula fhasi na vhafunziwa vhawe vhaḽa vhavhili uri a ḽe navho zwiḽiwa. Musi a tshi ṅwatekanya tshinkwa kana vhurotho, a tshi vha ṋea uri vha ḽe, maṱo avho a mbo ḓi bonyolowa, vha kona u zwi ḓivha uri ndi Yesu. Ndi hone a tshi xelaxela vha si tsha mu vhona, vha ya Yerusalema u yo vhudza vhaṅwe vhafunziwa uri vho vhona Yesu nahone u a tshila. Kha ri pfe zwine Yesu ene muṋe a ri funza zwi tshi bva maṅwaloni. Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuṋa, murwa vhukati ha dzinguluvhe. Luka 15 from verse 11 to 19. Yesu o anetshela tshifanyiso nga ha munna we a vha na vharwa vhavhili. Murwa muṱuku a ri kha khotsi yawe, mphe mukovhe u re wanga kha thundu ya muṱani. Ndi hone khotsi a tshi kovhekanya thundu yawe ya bva zwipiḓa zwivhili zwa vharwa vhawe. Murwa muṱuku a ṱuwa a ya shangoni ḽa kule, a tambisa thundu yawe yoṱhe nga u tshila vhutshilo vhuvhi. Ndi hone hu tshi ṱaha nḓala khulu kha iḽo shango. Mutukana o vha a si tshe na tshithu tsho salaho. Ndi hone a tshi ṱuwa a ya u shumela munna we a mu rumela tsimuni u sukela dzinguluvhe. Mutukana o vha na nḓala lwe a vha a tshi tama zwiḽiwa zwa dzinguluvhe. Ndi hone a tshi thoma u humbula a ri, khotsi yanga vha na vhalanda vhanzhi vha re na zwiḽiwa zwinzhi, hone nṋe ndi hafha ndi khou fa nga nḓala. A ri kha ene muṋe, ndi ḓo ṱuwa nda humela ha khotsi yanga nda ri, khotsi yanga, ndo tshinya phanḓa hau na phanḓa ha mudzimu wa ngei ṱaḓulu. A tho ngo tsha fanela u pfi murwa wau, nnyite muṅwe wa vhalanda vhau. Ndi hone a tshi takuwa a ya ha khotsi yawe. Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuṱanu, murwa o xelaho u vhuya hayani. Luka 15 from verse 20 to 32. Musi murwa a tshe lwendoni kule, khotsi yawe a mu vhona. Khotsi yawe a mu gidimela, a mu kuvhatedza, a mu khisa, a vhudza vhalanda vhawe uri vha ḓise zwiambaro zwavhuḓi na uri vha lugise zwiḽiwa zwavhuḓi. Nahone a ri, kha ri ite munyanya ri pembele, ngauri murwa uyu wanga o vha o fa, zwino u a tshila hafhu, o vha o xela, zwino o wanala. Ho vha na dakalo ḽihulu. Dzikhonani, Yesu o ri vhudza uri mudzimu o ri vhumbaho u fana na khotsi yawe. Vhathu vhoṱhe vha fana na murwa we a tshinya, hone mudzimu u kha ḓi ri funa. U a tama ri tshi huma ra vhuyelela hafhu khaye. U funa u ri khathutshela, ngauralo o rumela Yesu Kristo a tshi ṱoḓa u ri tshidza, uri ri vhe vha songo fhandekanyiwaho na mudzimu. Vhathu vho fhandekanyiwa na mudzimu, vho xela, nahone Yesu ndi ene nḓila fhedzi ya uri vhathu vho xelanaho na mudzimu vha dovhe vha vhuyelele ha mudzimu khotsi. Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuṱanu na vhuthihi, thundu ya munna o pfumaho. Luka chapter 12 from verse 13 to 21. Yesu o vhudza gogo tshiṅwe tshifanyiso nga ha munna wa mupfumi
we a vha e na zwiliṅwa zwavhuḓi, we a vha o pulana u ḓifhaṱela dulu ḽihulu ḽa u vhulunga zwoṱhe nga ngomu haḽo, a ri kha ene muṋe u na zwoṱhe zwine a zwi ṱoḓa na miṅwaha minzhi i ḓaho. Zwo no takala, u ḽe nahone u ḓiphine iwe muṋe. Hone Mudzimu a ri, tsiluḓiwe, vhusiku ha ṋamusi u ḓo fa. Zwino izwo zwoṱhe zwine wa vha nazwo zwe wa kuvhanganya zwi ḓo vha zwa nnyi? Dzikhonani, Yesu o ri, hezwi zwi ḓo bvelela kha nnyi na nnyi ane a kuvhanganya zwithu a tshi kuvhanganyela ene muṋe. Hone a si lupfumo lwa u itela Mudzimu. Hezwi a si uri zwi kha vhuthihi na Mudzimu na u fhulufhela khae. Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuṱanu na vhuvhili, muhumbeli kana mutshinyali na mupfumi. Luka 16 from verse 19 to 31. Yesu o anetshela nga ha muṅwe munna wa mupfumi we a vha e na zwithu zwoṱhe zwe a vha a tshi zwi ṱoḓa. Ho ngo vha na ndavha na u humbula nga ha vhathu vhe vha vha vhe getheni. Mutshinyali o fa nahone o ya ṱaḓulu, henengei o dzula tsini na Abrahamu. Musi mupfumi a tshi fa, o ya fhethu hu shavhisaho ha mulilo na u tambula, hu no pfi Hele. O vhidzelela Abrahamu uri a rume mutshinyali, muhumbeli, uri a mu ṋee maḓi. Ndi hone Abrahamu a tshi ri, vhukati hashu na iwe hu na luwa luhulu. Havho vhane vha funa u ḓa ngeno a vha koni, na muṅwe a re ngeno a tshi tama u ḓa ngeyo a zwi konadzei. Dzikhonani, Heleni a hu na mulalo na nḓila ya u ponya. Havho vhane vha ya hone vha ḓo tambula u ya nga hu sa fheli, kana ri vhashayi kana ro pfuma. Ri fanela u tevhela nḓila ya Mudzimu vhutshiloni arali ri tshi funa u dzhena ṱaḓulu nga murahu ha lufu, ngauri tendani murena Yesu Kristo ndi hone vha tshi ḓo ni tshidza uri ni sa ḓo dzhena heleni. Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuṱanu na vhuraru. Khonani e muṋangoni. Luka chapter 11 from verse 5 to 13. Tshiṅwe tshifhinga muṅwe munna o ya ha khonani yawe nga vhukati ha vhusiku a ri, khonani, nkadzimela fo tharu dza vhurotho, ngauri muṅwe ya khonani yanga e lwendoni o ḓa u ndalela, zwino a thina zwiḽiwa zwa u mu ṋea. Khonani a re ngomu nḓuni o vha o no vha vhulaloni na vhana vhawe, o vha a sa funi u vuwa, hone munna a re vothini o vha a sa shoni u ḓidzulela u humbela. Ndi hone khonani yawe a tshi vuwa a mu ṋea zwine a ṱoḓa. Yesu o ri, humbelani ndi hone ni tshi ḓo ṋewa, ṱoḓani ndi hone ni tshi ḓo wana, ombani ndi hone ni tshi ḓo vulelwa. Ane a humbela u a ṱanganedza, ane a ṱoḓa u a wana, ane a omba u ḓo vulelwa. Yesu o ri, a ro ngo fanela u sivhelela Mudzimu. Ndi khotsi yashu wavhuḓi, u a funa u ri ṋea muya wawe mukhethwa, nahone u a funa u ri ṋea zwoṱhe zwine ra ṱoḓa. Zwoṱhe zwine ra fanela u ita, u ḓidzulela ri tshi bvela phanḓa nazwo, ndi u mu humbela dzithabeloni na uri a ri thuse kha u ḓithetshelesa ipfi ḽawe na u mu fulufhela.
musi rine ro takala rine ro takala rotakalela mbingano yeyi namusi rine ro takala rine ro takala rotakalela mbingano yeyi dakalo lashu dakalo lashu ndi liulu rine rikuledza vachimbila vachitele dakalo lashu dakalo lashu ndi liulu rine rikuledza vachimbila vachitele keya mbingano bukuma mbingano yoyo ine zitaka miri yo na sisi yo n'abanyamulemalema zizibezitanzi bukuma mbingano yoyo ine zitaka miri yo na sisi n'abanyamulemalema zizibezitanzi bukuma mbingano yoyo ine zitaka miri yo na sisi n'abanyamulemalema zizibezitanzi bukuma mbingano ine zitaka miri yo na sisi n'abanyamulemalema zizibezitanzi bukuma mbingano ine zitaka miri yo na sisi n'abanyamulemalema zizibezitanzi zonaka khada munayefana msizonaka zonaka kada munaifana msizonaka zonaka kada munaifana msizonaka zonaka kada munaifana msizonaka Adamu weya kelia shamba lanu nama ya shamba lanu nama ya ufuna wanu wambili shamba lanu nama ya timu acha dodoba shamba lanu ya muwe nama ya yana siperewe shamba lanu atikani na mungu nama ya acheni rutongoni shamba lanu nama ya ini efa we shamba lanu Adamu ngoyo nama ya Ingalanu lambilu shamba lanu Ufuna wanu ina nama ya Sititali wanu shamba lanu nama ya nama shamba lanu nama ya Sitiyani wanu shamba lanu nama ya nama ya Amosirine rotakara rine rotakara rotakalela mbingano yeyi Mipulula ilile ichilila rotakara Mipulula ilile ichilila rotakara Rotakara ngamanda ichilila rotakara Rotola maguluwe ichilila rotakara Sotena zibindi ichilila rotakara Basingori dzima we ichilila rotakara Sotena zikeke ichilila rotakara Mipulula ilile ichilila rotakara Rotakara ngamanda ichilila rotakara Adamu ovinga ichilila rotakara Adamu ovinga ichilila rotakara Adamu ovinga Madiano pisa ichilila rotakara Mipulula ilile ichilila rotakara Rotakara rote ichilila rotakara Rotakara ngamanda ichilila rotakara Rotola maguruwe ichilila Chifanyiso cha 15 Vanna vavili nduni ya mdzimu. Luka 18 from verse 9 to 14. Na mudzimu uwathetshelesa muṅwe na muṅwe ane a ḓa kha inga thabelo na. Kha chifanyiso ichi ri khou vhona vanna vhavhili vha tshi khou rabela nduni ya mudzimu.
muṅwe munna ndi murabeli vhukuma, hone u a ḓihudza nga maanḓa. U rabela nga ha ene muṋe ari, Mudzimu, ndi a u livhuwa nge ndi si fane na vhaṅwe vhathu, vhafhuri, vhatshinyi na dziphongwe, nangwe hoyu wa lutho. Mudzimu ho ngo takalela hoyu munna na thabelo yawe. Muṅwe munna o vha a sa fhulufhedzei, muthelisi kana mukuvhanganyi wa muthelo. O vha a tshi tswela vhathu tshelede yavho. O zwi ḓivha zwa uri ho ngo takadza Mudzimu. O sokou rwa khana yawe a kotamisa ṱhoho yawe a tshi tou shona. O rabela Mudzimu ari, Mudzimu, nṋe nkhathutshele, ndi mutshinyi, ndi muvhi. Yesu o ri Mudzimu o pfa thabelo yawe, o mu hangwela zwivhi zwawe. Dzikhonani, Mudzimu u sanda havho vhane vha ḓihudza, hone u ṱanganedza havho vhane vha ḓiṱukufhadza ngomu mbiluni dzavho. Tshifanyiso tsha vhufumbili. Munna u zwala mbeu yawe. Luka 8 from verse 4 to 9. Ḽiṅwe ḓuvha Yesu o funza vhathu vhanzhi ari, mulimi o bva a yo zwala mbeu yawe. Iṅwe mbeu yo wela nḓilani, zwiṋoni zwa iḽa. Iṅwe yo wela lutomboni. Musi i tshi mela, mutomba wayo wa puta nge hu si vhe na murongwe. Iṅwe mbeu yo wela mipfani. Ye ya mela, mipfa ya i phanyeledza uyo mutomba. Hone iṅwe mbeu ya wela mavuni avhuḓi, yo mela, ya aluwa ya pakata thoro nnzhi, havha na khaṋo yavhuḓi, ya fhirisa ḓana i tshi vhambedzwa na ye ya zwala. Yesu o ri kha vhathu, hoyo a re na nḓevhe dza u pfa nga a pfe. Nga murahu ha zwezwo, vhafunziwa vha Yesu vho mu vhudzisa uri tshifanyiso itshi tshi amba mini. Tshifanyiso tsha vhufumbili nthihi. Mbeu i a mela. Luka chapter 8 from verse 9 to 15. Yesu o ṱalutshedza tshifanyiso nga heyi nḓila. Mbeu ndi ipfi ḽa Mudzimu. Avho vha re nḓilani ndi vhathu vhane vha ḽipfa, hone muvhi u a ḓa a dzhia ipfi, ngauri ha funi vha tshi tenda uri murena Yesu a vha tshidze zwivhini zwavho. Havho vha re lutomboni vho ṱanganedza ipfi, vho tenda tshifhinga nyana, hone nga tshifhinga tsha milingo vho wa. Mbeu i re mipfani yo pwanyeledzwa nga dzimbilaelo dza vhutshilo na lupfumo. Mavu avhuḓi o ṱanganedza mbeu a bveledza thoro dzavhuḓi. Dzikhonani, na vha ḓo pfa hani u ṱanganedza ipfi ḽa Mudzimu? Na a vha nga ḽi thetshelesi nahone vha xela? Kana vha ḓo tenda ipfi ḽa Mudzimu, vha ḽi thetshelesa, nga u ralo vha takadza Mudzimu? Zwo ralo vha ḓo tou nga mbeu yavhuḓi i mavuni. Tshifanyiso tsha vhufumbili mbili. Thuso kha muthu o huvhalaho. Luka 10 from verse 25 to 37. Na ri nga vha na ngoho hani uri ri khou takadza Mudzimu kha vhutshilo hashu ha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe? Maṅwalo kana Bivhili i ri funza uri ri fanela u funa Mudzimu na u funa vho vhaṅwe vhathu vhoṱhe. Hone ndi vhafhio vhathu vhane ra fanela u vha funa? Yesu o anetshela tshifanyiso nga ha munna we a tshimbila nga nḓila ine vhathu vha sa tshimbilese ngayo. Vhaṅwe mavemu vha murwa,
vhatswa zwoṱhe zwe a vha nazwo, vha musia a tshi nga mufu. Vhanna vhavhili vha vharabeli vha ḓa nga nḓila yeneyo, vha vhona munna o huvhalaho, hone vho vha vha sa funi u mu thusa. Ndi hone hu tshi ḓa mutsinda nga nḓila yeneyo, a ṱungufhala nga maanḓa, a tshi ṱungufalela uyo munna. O pomba ntho dza uyo munna, o mu ṋamedza dongi kana mbongola yawe, a mu isa nḓuni ya vhaeni uri a thusiwe. Yesu o ri arali ri tshi funa Mudzimu, ri fanela vho u sumbedza ulo lufuno nga u thusa muṅwe na muṅwe ane a ṱoḓa thuso. Tshifanyiso tsha 23. Muṋe wa nnḓu u vhuya hayani. Luka chapter 12 from verse 35 to 48. Ni a humbula na? Vhafunziwa vhawe vho mu vhona a sathu humela ṱaḓulu. Yesu o vha vhudza uri u ḓo dovha hafhu a vhuya. O amba na vhoṱhe havho vha mutendaho. Vha fanela u tonga vhalanda vhane vha lindela muṋe wavho a tshi vhuya vhuṱamboni ha mbingano. Yesu o ri, zwi ḓo vha zwavhuḓi kha havho vhalanda vhane muṋe wavho a ḓo wana vho luga. Dzikhonani, a ri zwi ḓivhi zwa uri Yesu u ḓo vhuya lini. Ri fanela u mu shumela, nahone ri fanela u dzula ro ḓilugisela u mu ṱanganedza a tshi vhuya. U ḓo ita uri hetsho tshifhinga tshi vhe tsha dakalo ḽihulu na u ḓiphina, hone kha vhane vha si mutende, tshi ḓo vha tshifhinga tsha u ṱungufhala huhulu. Yesu o ri, havho vhane vha funa u vha vhalanda vhawe, vha fanela u ḓilugisela u vhuya hawe. Arali vha tshi tshimbidza zwa muṱa wawe zwavhuḓi, vha tshi vhavhalela vhalanda vhawe, vha ḓo ṱanganedza mukovhe muhulu. Hone arali vha tshi rwa vhalanda, vha tshi kambiwa, tshiṱarafo tshavho tshi ḓo vha tshi vhavhesaho. Tshifanyiso tsha 24. Munna kha muri. Luka 19 from verse 1 to 10. Yesu u a kona u tshidza muṅwe na muṅwe zwivhini. Thetshelesani hezwi. Sakheo o vha e muthelisi o pfumaho. O vha a sa fhulufhedzei, nahone o tswa tshelede kha vhathu. O vha a tshi ṱoḓa u vhona Yesu. Hone o vha e mupfufhi nga maanḓa, nahone Yesu o vha o tangiwa nga gogo ḽihulu. Zwo ralo Sakheo a gonya muri. Musi Yesu a tshi fhira henefho, o lavhelesa nṱha, a ri, Sakheo, itsa nga u ṱavhanya. Ndi ṱoḓa u dzhena nḓuni yau ṋamusi. Vhathu vho kanuka. Sakheo o vha e si muthu wavhuḓi. Hone Sakheo o tsela fhasi a ṱanganedza murena Yesu nga dakalo. O vhudza zwoṱhe Yesu zwe a tswa. Na Yesu a ri, ṋamusi u phuluswa ho ḓa nḓuni yau. Dzikhonani, Yesu o ḓa u tshidza muṅwe na muṅwe o xelanaho na Mudzimu. Humbulani arali inwi ni tshi ṱoḓa vho u shanduka vhuvhini, na shanduka kha nḓila dzaṋu, u fana na Sakheo, ni nga kona u lugiswa nga Mudzimu, nga u tenda na u thetshelesa murena Yesu.